i zeleni bore, da se penjem tebe o vrhove, da ja stignem sve do svete gore. Tu je carska lavra Hilandara, tu je carska lavra Hilandara. Svetorodne loze Nemanjića i zabranih Bogom carevića. Svetog Simeona i Save, Svetog Simeona i Save, što zemaljske dvore ostaviše i dušom se nebu priljubiše. S neba šalje blagoslov Sveti Sava, s neba šalje blagoslov Sveti Sava. Čuvaj rode ljubav prema Bogu, čuvaj rode ljubav prema Bogu. Dobro večer. Časni oci, dame i gospodo, dragi zemljaci, Mačvani, poštovana deco, izuzetno nam je zadovoljstvo kolegi Branki Stankoviću i meni da večeras uoči godišnjice, 207. godišnjice Bojana Dublju, promovišemo našu zajedničku knjigu koju smo objavili već pre godinu i pol, gotovo i 2 dana. Dozvolite mi na početku da se zahvalim svima onima koji su učestvovali u izdavanju ove knjige, pre svega Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, na osnovu uz finansijsku pomoć Ministarstva smo štampali ovu knjigu, zatim Narodnoj biblioteci Janko Veselinović iz Bogatića kao izdavača ove knjige. Zahvalni smo svim onim ustanovama iz koje smo prikupili materijal za ovu knjigu, takođe i porodicama koje su stupile materijal i fotografije iz svojih porodičnih albuma za ovu knjigu. Zahvalni smo naravno i domaćinu večerašnje promocije, ocu Urošu Živkoviću. Zahvalni smo i našim saradnicima i da kažem zapatnicima u našem istrajavanju da predstavimo prošlost našeg kraja. Pomenuću ovde Miomira Filipovića Fića, našeg poznatog mačvanskog novinara, i sve one druge koji su savetima, pomoću pomogli da izađe ova knjiga. Pre nego što bih rekao o ovoj knjizi, dozvolite mi da nekoliko reči kažemo o sutrašnjem događaju, odnosno sutrašnjem jubileju od 207. godišnjice Bitka na Dublju, zbog čega je ovaj događaj značajan. Prvi srpski ustanak je počeo 1804. godine, a poslednja bitka Drugog srpskog ustanka, najdužeg rata koji je Srbija vodila protiv Turaka, završila se upravo na sutrašnji dan 1815. godine, i u tom najdužem ratu koji su Srbi vodili u 19. veku, Srbija je uspela da izvojuje slobodu i da krene putem obnavljanja svoje državnosti.
Bitka na Dublju je značajna zbog toga što se u toj bitci pokazala snaga srpskog oružja i što je konačno tom bitkom srpska vojska uspela da se nametne kao pregovarač od osmanskoj strani, odnosno Porti, i da se uspostavi mir i da se krene u pregovore. Upravo Mačva je za vreme Prvog srpskog i Drugog srpskog ustanka bila poprište velikih bitaka i upravo je ovo ratište, ovaj prostor koji je bio preplavljen sukobima između srpske i turske vojske, ono što je odredilo mentalitet i karakter stanovništva Mačve. I u ovoj knjizi koju večeras govorimo, zapravo govorimo o tim velikim fazama, odnosno velikim prelomnim trenucima koji su uticali na povest našeg kraja, na velika stradanja Mačve, a samim tim i Srbije, budući, kao što je svima poznato, da je ovaj kraj, kao pograničan kraj, od 1804. godine pa do kraja 20. veka bio upravo prvi na udaru osvajača, bilo sa zapada, bilo sa severa. Šta je bio cilj naše knjige? Naša knjiga je zapravo pokušaj da se na osnovu fotografije na jedan pitak način predstavi istorija Mačve od kraja 19. veka do 1945. godine. Kraj 19. veka kao hronološki okvir je uzet iz razloga što prve fotografije koje su sačuvane potiču iz tog perioda. Fotografije smo pronalazili u raznim ustanovama kulture, u Beogradu, da pomenemo Arhiv Srbije, Narodnu biblioteku, Arhiv Jugoslavije, Međuopštinski istorijski arhiv u Šapcu, Šabačku biblioteku, Narodni muzej i mnoge druge ustanove, a takođe i prikupili smo fotografije od lica koja su bila spremna i koja su bilo mogućnosti da nam ustupe svoje fotografije za prezentovanje ovoj knjizi. Mi smo prikupili nešto više oko 3000 fotografija, ovde je predstavljeno gotovo trećina od toga i trudili smo se da kroz jedan hronološki niz i tematski takođe okvir prikažemo tu istoriju Mačve, istoriju svakodnevnog života, istoriju običnih ljudi koji su ovde živeli i stvarali. Knjiga je tematski podeljena na glavne celine, to su ljudi, zatim to su zdanja, to su javne i privatne manifestacije i to su događaji koji su obeležili svakodnevni život mačvanskog čoveka. Kada sam govorio, kada sam rekao nešto o ratu, o tom stradanju, simbol stradanja Mačve u Prvom svjetskom ratu jeste Prnjavor i mi smo uspeli da prikažemo te momente iz Prvog svjetskog rata, a takođe i veoma veliko stradanje Mačve doživjela i za vreme Drugog svjetskog rata čuvene kaznene ekspedicije 1941. godine. Kada govorimo o fotografiji kao mediju, kao istorijskom izvoru, treba i to da istaknemo da je fotografija se pojavila 1839. godine kao medij, da je tada priznata kao novi medij od Francuske akademije nauka i već 1840. i 1941. godine prvi srpski fotograf Anastas Jovanović je napravio fotografije Beograda i nekih znamenitih ličnosti tadašnje kneževine Srbije, a prvi fotografski studio u Šapcu je nastao 60. godina 19. veka. Fotografija, ako bismo hteli da kažemo nešto, da uporedimo sa nekim savremenim tokovima, je bila nešto kao poput interneta ili Facebooka ili Instagrama u ovom sadašnjem vremenu i bila je jedno vreme privilegije samo izuzetno bogatih ljudi. Budući da su na fotografijama predstavljene one ličnosti koje su bile boljeg materijalnog stanja, mi zapravo ne vidimo onu pravu sliku. Iz ove knjige ne može da se vidi prava slika Mačve, jer na njoj su predstavljeni dakle oni bogatiji slojevi Mačvana, naročito s kraja 19. i početka 20. veka. Tek je negde od sredine 30. godina, tokom 40. i 50. godina, fotografija je postala dostupnija za šire slojeve. Kada sam govorio o ratovima i tim sukobima, mi moramo imati na umu da je ovo stanovništvo Mačve bilo izloženo najvećoj socijalnoj diferencijaciji u 19. veku, naročito u prvoj polovini 20. veka, i to se najbolje održavaju stihovi Oskara Daviča, poznatog pesnika u pesmi Srbiji, kada govori o Mačvi, kada Mačva nije sita.
Ono što bih još istakao što je vrednost ove naše knjige jeste da smo mi dali jedan ram od fotografija koje smo uspeli da prikupimo iz različitih ustanova, dakle iz privatnih zbirki, i da su recimo fotografije od drugih darodavaca bilo, recimo da je više fotografije bilo iz Dublja, mi ovdje imamo nekoliko samo fotografija iz Dublja ili recimo Lipolista ili Štitare, da bi u suštini ram ostao isti, samo bi drugačije slike i kolorit bio. Eto, toliko za sada. Ja prepuštam reč mom dragom kolegi i prijatelju Branislavu Stankoviću. Dobro večer, dragi prijatelji, časni oci Srpske pravoslavne crkve, dame i gospodo, braće i sestre, mačvani. Evo, Bogu hvala, okupili smo se ovdje ispred crkve Vaznesenja Gospodnjeg da obeležimo pre svega taj veliki događaj u istoriji našeg naroda, kad je Srbija počela se vraćati sebi, ali nažalost, kako vidim po ovoj eliti danas, izgleda se nije u potpunosti vratila sebi. Ja verujem da će ova knjiga koju smo Raško i ja pripremili biti jedan mali doprinos tome povratku. Zašto misle se nije vratila potpunosti sebi? A inspirišemo ova današnja litija koja je bila jako lepo i osmišljena i bilo je puno sveštenika i bilo je dece, ali prolazeći kroz ove ulice mnogo ljudi sedi na klupama, gleda preko ograde kao da se to njih ne tiče, kao da ta molitva koja se večeras uznosila prema Gospodu njih ne dotiče i njima nije potrebna. Nažalost, potrebno je svima nama i potrebnijama nam je danas više nego ikad. Zbog toga što smo se potpuno iskorenili iz sopstvenog bića, jedino što može da nas spase i povrati samima sebi jesu ovakve duhovne večeri, jesu ovakve litije, jeste ovakvi susreti jednih sa drugima na ovakvim mestima. Kolega Raško i ja smo se zaista potrudili i dugo radili na ovoj knjizi. On je mnogo sati i vremena proveo po raznim arhivima, bibliotekama i muzejima u Beogradu i u drugim gradovima koji su čuvali blago koje je vezano za Mačvu. Zajedno smo se potrudili da obiđemo što više ljudi u našoj Mačvi, ne misleći samo na opštinu Bogatić. Knjiga obuhvata geografski cijelu Mačvu, znači od Save do Cera i od Drine do Mišarskog brda. Sva su sela obuhvaćena, svako selo je bar sa po jednom fotografijom uneto u ovu knjigu. Ono što sa žalošću mogu da konstatujem jeste da je jako malo toga sačuvano. Iako nas je korona sprečila da baš potpuno obavimo to terensko istraživanje, ipak smo uspjeli mnogo toga da obiđemo, ali nismo puno toga zatekli. I mislim da smo ovu knjigu uradili u minut do 12. Ono što me je posebno pogađalo kod nekih ljudi od kojih sam dobijao slike njihovih predaka s kraja 19. i početka 20. veka, naročito u međuratnom periodu, ja kažem, evo, skenirat ću ove fotografije pa ću vam vratiti. Oni kažu, ma šta ćeš nam vratiti, šta će nam to? Mislim da će vrednost ove knjige tek svoju punu afirmaciju doživjeti za nekih 20, 30 pa i 50 godina. Potrudili smo se, ako razmišljamo u nekom političkom smislu, da se kao istoričari držimo srednjeg puta, da ne delimo nikoga na naše i na njihove. U knjizi se nalaze brojne fotografije pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini koji su bili pod komandom generala Mihajlovića, i također ima i oni koji su bili u partizanima. Znači, svi su oni deo naše istorije, svi su deo naše kulture i naše tradicije. Svih njih treba da se sećamo. Kako Gospod kaže, nemojte suditi, ali nam nije zabranio da rasuđujemo. Gledajući ove fotografije mi možemo doneti određene sudove, ne samo o Mačvi, nego i o ljudima i o socijalnim prilikama u njoj. Zbog toga ova knjiga je obuhvata period od kraja 19. veka, od pojave fotografije, pa do kraja Drugog svjetskog rata, jer nakon Drugog svjetskog rata uspostavlja jedan totalno drugi i drugačiji društveni socijalni poredak, i tada je napravljen ogroman otklon od tradicije, od bića i od vere srpskog naroda. Ali evo, hvala Gospodu Bogu, i ovo večer potvrđuje da se polako, za moje ukus i moje mišljenje, presporo vraćamo sami sebi.
ali verovatno kada smo mogli sebe da pogledamo pre 40 godina da smo se ipak mnogo pomerili i da ima nade da se susretnemo sa sobom, da se susretnemo sa stvarnim i istinskim događajima u prošlosti, da s njima uspostavimo istinski i pravi kontakt, kako smo mogli sami sebe bolje da razumijemo u sadašnjosti i kvalitetnije i ozbiljnije da dočekujemo budućnost i izazove koje nam ona sigurno donosi. Pre ovih fotografije nalazi se jedan ozbiljan tekst sa kompletnim naučnim aparatom koji govori o naseljavanju Mačve, koji govori o njegovoj tradiciji, koji ne opterećuje ovu knjigu, ali je izvanredan uvod u ono u čemu može svako da uživa, jer kao što kažu, fotografija i slika govori više od 1000 reči. Knjiga obuhvata stradanje Mačve u Prvom svjetskom ratu. Ozbiljne fotografije se tu nalaze, neki se pojavljaju čak i prvi put, jer smo kolega Rašković i ja uspjeli da u nekim časopisima koji su izlazili u Budimpešti 1914. godine pronađemo neke fotografije koje su vezane za Mačvu i za njeno stradanje u Velikom ratu. Jedno od najstravičnijih stradanja u tom Velikom ratu dogodilo se upravo u Dublju i postoji taj opis kako jedan srpski vojnik ulazi u jednu srpsku kuću, pronalazi 6 dece kojima su odsečene glave i poređene su na stolu i pored svakog deteta stoji ta odsečena glava. Nažalost, mi se zaista dovoljno ne sjećamo i ne poklanjamo dovoljno pažnje tom našem stradanju i tom genocidu koji se dogodio nad srpskim narodom u 20. veku, ali treba budemo svjesni da je taj genocid počeo upravo u Mačvi. Mačva ništa nije bolje prošla i u Drugom svjetskom ratu i kaznena ekspedicija je zaista nanela ogromno stradanje Mačvi, ništa manje nego u Kragujevcu i u Kraljevu. Oko 4500 Mačvana i Šapčana je stradalo civilnog stanovništva u raznim streljanjima tokom Drugog svjetskog rata. I u ovoj knjizi se prvi put pronalazi i objavljene su zapravo fotografije o kaznenoj ekspediciji u Mačvi. Te fotografije su u Fondu Narodnog muzeja u Šapcu, a u Šabac su stigle tako što ih je jedan gospodin pronašao u Amsterdamu na pijaci, prepoznao Mačvu, otkupio za neke smiješne pare te fotografije i poslao ih Narodnom muzeju u Šapcu. Mi smo iskoristili priliku da u ovoj knjizi te fotografije budu prvi put publikovane i to je jedna također od vrednosti ove knjige. Također potrudili smo se da u knjizi bude prisutna i arhitektura Mačve, da budu prisutni alati i oruđa koje su naši stari koristili, torbe, beljare. Knjiga zaista kad se prelista miriše na taj mačvanski hleb, miriše na mačvanska prela, miriše na mačvanske vršaje i prenosi zaista tu jednu atmosferu patrijarhalne Mačve koja je nestala nakon Drugog svjetskog rata. Vjerujem da će svi oni kojima je Mačva u srcu, listajući ovu knjigu, zaista uživati u njoj. Hvala vam na pažnji. Kada govorimo o bitci na Dublju 1815. godine, koja se desila na sutrašnji dan, govorimo o jednom sukobu koji je bio karakterističan za ratovanje Srba i Turaka tokom Prvog i Drugog svjetskog ustanka. Turska vojska je napadala na Srbiju iz pravca Bijeljine i preko Drine, idući glavnim kitoškim putem, i glavni pravac turskog nadiranja i zašto baš bitka na Dublju 1815. zapravo je taj bio putni pravac koji je od Badovinaca, Bijeljine, Badovinaca, prelaza preko Badovinaca, Klenja i Dublje išao dalje prema Šapcu. Najveći deo Mačve je bio pod šumom Kitog i bio je neprohodan. Drugi putni pravac je išao pored Save, a treći putni pravac se Obodina Cera, odnosno ovim putem današnji Šabac-Loznica. I turski napadi od 1805. godine, manje od 1804. Od naročito 1805. pa 1806. Nišavska bitka, 1807. godine također su bili manji sukobi i konačno do 1813. bitke na Zasavici su upravo išli pravcem Drine južno od Lešnice, odnosno od Lešnice prema severu i od Bijeljine vamo prema istoku. Srpska vojska, ustanička vojska je posle pobjeda 1815. godine na Paležu, a potom na Ljubiću kod Čačka početkom juna 1815. godine
pobjede na Požarevcu, bila suočena sa jednom teškom situacijom, jer je Osmanska vojska pod komandom, pod zapovedništvom Huršid Paša, to je onaj paša koji je savladao Srbiju 1813. godine, nagomilala velike trupe na prostoru Bosne, a sa druge strane Marašli Ali Paša, Rumeli Valis je iz pravca Niša krenuo prema severu, odnosno dolinom Morave prema Beogradu. Suočen sa mogućnošću napada na dva fronta, knez Miloš je najpre krenuo u susret turskoj vojsci koja je dolazila iz Bosne. Turski zapovednik, pomenuti Huršid Paša, je na Dublje, dakle u ovo selo, poslao svoju prethodnicu od 1000 ljudi koji je predvodio Maraš Ali Paša, Nikšićki vojvoda, odnosno njegov Čehaja, koji se utaborio ovde u Dublju. Miloš je sa druge strane sa svojom vojskom iz Rudničke i Užičke nahije dolazio iz pravca Valjeva, a na ovom prostoru, u prostoru Mače, su se nalazile pobunjeničke, ustaničke, bolje reći ustaničke trupe od ustaničkih starešina koje su iz Srema došle u Srbiju. Kada smo govorili o Maču, o tim stradanjima, moramo istaći da je Mača upravo zbog tih stradanja imala jedan veliki otklon prema oružanim sukobima i upravo tome kolega Branko Stanković je pisao u ovoj knjizi Mača u Drugom srpskom ustanku, a inače to je i poznato u historiografiji, da su postojale te takozvane turkofilske struje, odnosno ljudi koji su bili naklonjeni miru i nekom kompromisu sa Turcima, ne ulaženju u sukob sa Turcima, i naravno oni koji su bili za jedan rat i jedan odlučan sukob sa njima. Nikola Smiljanić, zatim Pantelije Jurišić, Ignjat Belić, Sima Katić Prekodrinac, mnogi nepoznate, manje poznate starešine, Ilija Srban iz Prnjavora, na primjer, su oni bili ljudi koji su se zalagali za taj sukob, za borbu, i oni su sa svojim pristalicama, odnosno sa onim Mačanima koji su hteli otvoreni sukob sa Turcima, se pridružili Milošu Obrenoviću, vojsci iz Rudničke i Užičke nahije, i sukobili su se ovde na Dublju. Bitka je bila odlučna i kratka, trajala jedan dan. Na turski Šanac je ustanička vojska krenula sa jednom taktikom opkoljavanja. Iskoristili su u Domu za Arabe, to jest jedne pokretne štitove, pridružili su se Turcima, upali su Šanac i savladali su. Ono što je karakteristično za drugi srpski ustanak, za razliku od prvog srpskog ustanka, je to što je Miloš sve vreme od zbora u Takovu pa do kraja ustanka imao ideju i cilj da se pomiri sa Turcima, odnosno da ne ulazi u otvoreni sukob i da ne pokida sve mostove pomirenja sa Turcima, odnosno pregovore sa Turcima, i upravo posle pobede na Dublju on je zarobljenog turskog zapovednika pustio, oslobodio ga i sve turske zarobljenike pustio da se vrate u Bosnu, i nakon toga su krenuli pregovori između ustanika i Turaka. Najpre na Ovlovom polju kod Janje, tu je Miloš, kako on kaže, za lako izbegao smrt, jer je bila namera da se likvidira, a potom konačno pregovorima sa Marašli Ali Pašom na Ćupriji u krajem avgusta 1815. godine, i taj sporazum s kraja avgusta 1815. je doveo do sklapanja sporazuma u Beogradu novembra 1815. godine i uspostavljanja dvojne srpsko-turske uprave u Srbiji. Mačva je u tom sistemu koji je uspostavljen posle 1815. godine bila carsko dobro ili mukada. Ovde nisu bile spahije, nego su postojali turski činovnici koji su za potrebe sultanskog dvora i porte naplaćivali one dažbine koje su se davale Turcima, i taj turski sistem, feudalni sistem, zahvaljujući knez Miloševoj politici, je ukinut 1835. godine, i od 1835. godine mačvanski seljak, srpski seljak je postao vlasnik svog imanja, domaćin, i krenulo je jedan proces koji je
ono što možda nisam na početku rekao, što i Branko pomenuo, što bih hteo i da naglasim, proces oblikovanja karaktera, lokalnog karaktera mačvanskog stanovništva. Trebalo je iskrčiti tu bujnu i gustu šumu, trebalo je isušiti to močvarno podvodno zemljište, pretvoriti ga u obradivu površinu, omogućiti da se prehrani stanovništvo koje se prirodnim priraštajem uvećavalo iz godine u godinu i iz jednog pastoralnog ambijenta koji je bio na početku 19. veka, koji je bio koloritan, šumovit, vodan, pun riba, životinja, je doveo do toga da već sredinom 19. veka, znači za nekih 30-40 godina, Mačva postala ravnica u kojoj piše Janko Veselinović kao najveća ravnica Srbije, u kojoj se pogled putnika umori gledajući jedno te isto, selo pa njive, i to je Mačva koja je nastala upravo u tom vremenu posle oslobođenja od Turaka. A ono što je veoma bitno istaći jeste da to povećanje stanovništva, crpljenje prirodnih resursa kojima je Mačva imala na početku 19. veka, prvenstveno šume, i uništavanje, odnosno smanjivanje stočnog fonda je dovelo do podvajanja i do velikih socijalnih razlika koje su se pojavile u Mačvi tokom između dva svjetska rata, i onda ne čudi što je Mačva u velikoj meri, u velikoj većini krenula za jednim slatkom ideologijom koja je nuđena tom siromašnom mačvanskom seljaku, komunističkom, koja je nudila jednakost, preraspodelu zemljišta i tako dalje, i što je Mačva uglavnom pristupila komunističkom pokretu 1941. godine. Eto, toliko za sada. Evo, ja vas neću još mogu obaviti, ali mi je nešto palo na pamet sad dok je Rade pričao. Ovo je inače moja prva knjiga, ali i naša prva saradnja. Raša mi je pisao recenziju, ne smijem kažem, više od 20 godina je prošlo kad je ova knjiga izašla, ali ima jedna anegdota koja je meni fenomenalna i hoću za kraju da je podelim sa vama. Na naslovnoj strani ove knjige vi ne vidite, ali ja ću vam reći šta se nalazi, Melakova slika. Miloš Obrenović pregovara sa Huršid Pašom, a Miloš Obrenović je prikazan na konju ovdje, kako stoji ispred šatora Huršid Pašina. I kad sam ja dobio ovu knjigu u ruke, ja odim kući i kroz prozor kažem mojoj komšinici, ja vidi, rekao Miro, što sam uradio u knjigu. Ona uzme knjigu i odnese kod mog komšije Čika Dragana, nažalost on se nije više tu u pokoju, i on gleda ovako ovu knjigu i kaže, je li ovo Bane na konju? Tako je počela moja spisateljska karijera. Ali evo sad Rali i ja, znači, sačuvali smo i prijateljstvo i profesionalno neko druženje, i zaista iz tog našeg druženja i prijateljstva izašla ova veličanstvena knjiga o Mačvi. Hvala vam zaista na pažnji, nadam se da vas nismo pobavili, pa uživajte u ostatku večera. Vera naša, vera stara, vera naših svetih cara, vera večna, vera slavna, naša vera pravoslavna, vera večna, vera slavna, naša vera pravoslavna, vera Boga i knezova i narodnih vitezova, vera večna, vera slavna, naša vera pravoslavna, vera večna, vera slavna, naša vera pravoslavna, viteze je izrodila i svece je odgojila, vera večna, vera slavna, naša vera pravoslavna, vera večna, vera slavna, naša vera pravoslavna, narod srpski prosvetila, zemlju našu osvetila, vera večna, vera slavna, naša vera pravoslavna, vera večna, vera slavna, naša vera pravoslavna, vera ova duši prija i razumu ljudskom sija, vera večna, vera
pravoslavna, naša vera pravoslavna, vera večna, vera slavna, naša vera pravoslavna, srce blaži, volju snaži, ko još bolju od nje traži, vera večna, vera slavna, naša vera pravoslavna, vera večna, vera slavna, naša vera pravoslavna.